ole tu chu ma chuan hei kan chief minister pulo do man thulom zet mai a pe charon tar langa hei kan chiaranga soizui ngai omle kan soizui venga tiang chon hun karon mang don ni kan chiar ton mai nge sarkar ma sa tanga boipui tran ni to aizol bypass road siam na tur chu union minister of road transport and highways pu Nitin Gadkari chuan sanction ani thu aron chuani tia lom khop mai hei sarkar ma sa teron soya sarkar ma sa tanga boipui tran aron tia thu dik tak ni ma se hetianga sarkar ma sa thil ti le an lo ha pui to an lo boipui to na sher renga credit aron pe hi kan chief minister pudo mai chu smart ani a fing ka ti thautina a tha ka ti a e du ni se chuan ama ming that na tur ringot ngai tu sela chu tin ZPM sarkar mo hemi kan sarkar thar ming thana tur te le ama ming thana tur ringot thi ngai tu du se chon hei pudo mai thu soi thiam ani a thule la po thiam a heti lo zong in thule la hi ron nei ka ringa chuwang chon ati thatak zeting ka ria hei MLA thong ave tak mai purin thlong ha na soi thina Mizoram a hian mi mai kan tam berati mi intellectual hibit lem ten in ti adik karinga hei politics te kan ngai event to kan ti rol hian langa event lem lo ten vel mai mi tam tak kan omani chung tiang ho bina an ena an va fakom ve pudum chu avat chak ve sarkar tha chu vat chak ve ati thei tur a caption ron siam hi pudum hana thiam mu to kong ti karing ama ero chu sarkar ma sa heti ron soi chuak hi sarkar ma sa te tan po khan thilomom tak ni tura ka nga ya pudum hi chu mi thil ti diklo te asoi chuak hrelo wa mi thil ti thatpo asoi hrelo ni don hi thakop mai kan churchun songe sim office Mizoram Nitin Gadkari Union Minister of Road Transport and Highways chuan Chief Minister pulal do manina anin kom hnu loka Aizol bypass road lever tunnel thona tursum RS 1313.28 crore aron sanction thu puang 1313.28 crore atia vaibel chesang khat zathum song pathum animo atlem lo khop mai han nei mai la engpo ni se Chief Minister Khan in a press conference a khana sei to ZPM sarkar noi chan na che tur ni lowatia thatakin an thok tura ka ngai an noya hianin Nitin Gadkari a thu chuan yom tak kha a oma kan chair le lo nge sap tongin je ka kan chair thote in Mizoram an allocation of 1313.28 crores has been sanctioned for the development of 2.5 km twins tube unidirectional Aizol bypass tunnel along with a 2.1 km approach road on the Sai Rang to Pai Bok section of National Highway 6. Spanning of length, a total length of 4.6 km, this project falls under package 2 in Aizol district. Aizol district hom chu mi ton hei Sai Rang to Pai Bok hi nakina nan thochan huna te po kan la zukalanga atul chon video te po kan siam turanga ila kan enjoy ve reng don ani kan share zo lo patang the primary objective encompass mitigating congestion within Aizol city of National Highway 6, circumventing heavily built up areas, reducing traffic congestion and enhancing road safety within the city limits. The initiative aims to ensure uninterrupted traffic flow free from city-related impediments, ultimately cutting the distance between Sarang to Pai Bok by 22 kilometers and diminishing travel time by 1.5 hours. Nitin Gadkari. He project thil tum chu aron soya kan Aizol ko puitot lutuk bypass na tur mo bypass na traffic jam na sa lutuk te le khopui bit to lutuk te he khopui to lutuk paltlang khera chimle mar chakle thlang kal ngai lova bypass tu road kha ani don na lang hei an tumangan khoini peison kilometer somni pani kan lep thayanga tin hun po darkar khade chan ve kan lep thei don bok ni in alangani
kan van nei don khop mai hei a hlawh tling ani chuan karin ro lo lang pakhat chu khopui tot lu tuk khi ani hei political party ten in thandona ten manifesto ten ron zuaran ron soi thina chuta chuan an soi tam em chu nge thalai na nei lo te ta na siam sakhan tiang rang chi te tin kun na thok tu te tan ti te mire thei dom kan a tam mai ma se an soi claim le an soi mang lo poimo ka ti si chu nei hol khopui traffic jam solution hi ani kanin a hian an ngai tu lo hi ka tia bong kon le kulikon in car kongpui tot traffic jam turulu tukchini eng tia i solve tur nge ti hi sarkar hian ti tak chata ati lo chuan tuna tanga kumre lo te a chuan kan buai le zualing kaninga tuna point dik tak chuan hei dam lo na tak tak te namdoi nan panpuya hun hi a hlubi kan yan tan phei chuan he ngo tenen traffic jam ata kan an tang hawan ko itla khom theini chon lir thei khala ei zong ten an tur boka a tur tu chun tam mai hun kan hun mitin te kan hun min paisak min ei sak na saboka traffic jam hian chuwang chon tu te mo tong kam takin political will ngai ni ngai to tak tak ngai tu man la ka ngai ni tu ma de khan soi thina new result ti te an soi rit to a khang te pokati lo tling thei serang chuanin a tha khopin karing ani tuna hian miniko khatla son in bank khom ta vak ringota office kal hun lai le an ban hun lai chuan traffic jam turu thei ni khatla ko na phe chuan turu thei takani chuwang chuan heng te po hi engtin nge tun aya traffic jam te anasat lo de wang ti te hi sarkar hian ngai tu asala chu thil dum takning ka ria project sang oma hei ZPM hi an van nei ti te pon asoi theng an van nei don khopin ka ria sarkar ma saina alo boi pui to tun sarkar in thak nuwa par chuak ta te hi Azol Smart City project noi appointment om nualing karinga hon chho tur hi minister te po an hain an hong deu an hong chho zut mai theini chung jinga lar em pakha chu sota i Azol lungdo te po kha Smart City noya project pakhatania kha po puke sabdan home minister khan a hong nge an van nei khop mai i lelama chon sarkar kalta tepo khanin kan kumo ma an par tepo ron ti se thil dik tak an soi a angai thei ve tho ani an van nei tak zet ani eng po ni sela heng thil te hi thatak le dik taka poisa anon sanction te an mangani chuan rotling tak tur thil hi kan nei thei donin alanga lomam tak zita hei sarkar ma sa te entinan pural than hol te puzoram thanga te an tha ema ramtan thil tam takan lo ti ton lo nu che to a ma sela engate an sarkar chunga kan soi sel thin engate min liuna sarkar in nei thin kongten zo thin tia chan dik tak chan hei chu e party worker pam hamlu tuk te wangani kan soi bol teang i an khomai thlak oma an ma ni solmot lo hei puzoram thanga pai chu mishing na pa felani e kom nuamani tin biak po nuam nui sen zela chu tiang khopa mi tha chu ni a e ma se engatinge soisel kayan omthin kan ti chuan party worker tele chung le khat hian anti boy ve thin anti ping leo nasa ani ti hi ke kapom dan nia chuwang non tun sarkar thara po hian khong viau ma se he sarkar hi i an van nei kan ti rol khan van doin an nei ve ni ka hret chu i mi pui hian kan en zui na sa ni kan monitor na sa ni an thu soi ni mo an activity te mo po ni se kan en zui renga ingen soi ti te e ti sual pal kha thil hlom tak ani don ni chuwang chon poimo taber chu ZPM party worker te poimo ni ka fanui ka fapa hi fourth grade ta talti vel a in leng khatianga a minister le MLA te zar boy turang chi kha khongai takin in su mula kan ram shroi tu te nai tho ti rangu
chu ti ni lo chuan a ma mi teng tho ti mi pui kan phun don ani chu chon be don na mi puya a siam don ani thataka rowan rela araman shu an shuai ni chuan tram khat mai ni lo tram dang le po chance an nei zelang ti hi karin dan ani po ni se tun chu tan chuan du do le patang